खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरानि मोनसे राजखान्थियारि बिबुंथि बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गाहाय फारसे दावख्लायबाय आरो बिथांमोना आरोबाव दावखोबावनो हानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफआ गाहाय फारसे थांबाय बिपिएफ दोलोआ आरो सिखांनो हाला उरखावगोरा ब्रह्मआ बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राजों राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थेनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा जाय राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय जाखिनि बिसायख'थि दं बे बिसायख'थियाव बिथांमोना उथ्रिसारनो हाला एबा बिथांमोना गोजौ फारसे थांनो हाला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा गावनि राजखान्थि हान्जा थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय बे समाव 40टा बियाबावबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो बे बिसायख'थियाव मोनफा मोननै बेफोरबायदि बे बिसायख'थियाव देरहानो हायाब्लाबो नाथाय गोबां मासि लानानै बे समाव पावाराव फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ मोनसे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों रायजो राजाफोरा दङ आरो बे समाव डिजिटेल मेम्बारशिपनि गेजेरजों 5 लाख सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव दङ आरो जायखौ नोजोर होयोब्ला बिटिआर ओनसोलाव एफा गोबां जे मोनसे डिजिटेल मेम्बारशिप थानाय मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ रावबो गोहो गैया फेजेननो थाखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोजोन आरो खौसेथि बे समाव इउपिपिएलनि दैदेननाय बे दैदेननायावनो फैबाय रायजो राजाफोरा गोजोनखौ मोनदांबाय आरो बे समाव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनो हानाय मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौनो रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय समाव नाजावनानै लागोन बिथांमोनखौनो फिन आरोबाव सोरखाराव लाबोनानै खुंथाय गोहोआव लाबोफिनगोन होननानै रायजो राजाफोरा लाबोफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मोनसे राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों उरखावगोरा ब्रह्मखौ जेसेबांनो खाथिसिनाव बिसायख'थिया सौफैदों आरो थिग बेबायदिनो बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लानानै आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ मोनफानि उनाव मोनफा राजखान्थि दोलोफोरखौ बाथ्राजों दान्थेबाय थानायखौ नुनो मोनदों আজি মই ভেৰগাঁৱত ভোট সন্মিলনীত উপস্থিত থাকিবলৈ আহিছোঁ আজি প্ৰায় 79টা ভোট কমিটি আছে তাৰে পৰা যিমানখিনি টাৰ্গেট দিছিলে আহিছে প্ৰায় 8,000 ভোট কৰ্মী ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো ভোট লেভেল যিটো সন্মিলন সমষ্টি ভিত্তিক হৈ আছে তাতে মই দেখিছোঁ ব্যাপকভাৱে এটা সফল আৰু এনেকুৱা উৎসাহ আৰু এনেকুৱা এটা উদ্যম থকা কৰ্মীসকল দেখিবলৈ পাইছোঁ ইউপিপিএল 2015 চনত যিটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হিচাপে আজি 10টা বছৰৰ ভিতৰতে এটা শক্তিশালী দলত পৰিণত হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে সম্ভাৱনা থকা দল হিচাপে বিটিআৰ অঞ্চলত ইউপিপিএলে একমাত্ৰ এতিয়া ডাউনত গ'ল বিপিএফ আৰু উঠিব নোৱাৰে আৰু অন্য দলবিলাকে ইয়াত শাসনৰ বাকধৰি বা ক্ষমতা দখল কৰিব পৰাকৈ শক্তি আহৰণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু ইউপিপিএল আজি প্ৰতিটা সমষ্টিতে ইমান শক্তিশালী এটা দল হিচাপে উঠিছে বা থিয় দিছে মই ভাবোঁ যে অনাগত নিৰ্বাচনত ইউপিপিএল দলে 40টা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমাৰ দলৰ সভাপতি চূড়ান্তভাৱে যেতিয়া আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হ'ব তেতিয়া এটা দুটা এফাল সিফাল হ'লেও এইটো মূল লক্ষ্য তো মই ভাবোঁ যে ইয়াত একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লৈ ইউপিপিএলে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা এটা পজিশ্যন থাকে আনফালেদি আমাৰ এলায়েন্স সম্পৰ্কে বহুত প্ৰশ্ন হয় আমাৰ দিছপুৰত এলায়েন্স আছে আৰু দিল্লীতো এলায়েন্স আছে এলায়েন্স এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই দিল্লীৰ এলায়েন্সটো 2029লৈকে চলিব কাউন্সিলত কিন্তু আমি সব দলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা তথাপিও ইউপিপিএল দল অকলশৰীয়া এটা দল নহয়
ইয়াৰ লাখ লাখ জনগণৰ ৰাইজৰ দল আৰু যিটো দেখিছোঁ 5 লাখ ডিজিটেল মেম্বাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল। তো ইয়াত যিমানখিনি ভোটৰ প্ৰয়োজন হয় এটা ক্ষমতাত আহিবৰ কাৰণে 8 লাখ বা 9 লাখ এটা দলে যদি পাই যায় তেতিয়া ক্ষমতাত আহিব। 5 লাখে যদি আমাৰ ডিজিটেল মেম্বাৰ তেতিয়া 3 লাখ বা 4 লাখ ভোট এইটো ৰাইজে জনগণৰ ৰাইজ বা শান্তিৰ সমৰ্থকসকলে আছে। তো সহজতে আমি পাম আৰু আশা কৰোঁ বিটিচিত স্থায়ী শান্তি স্থাপন আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত জনগণৰ ৰাইজে আকৌ এবাৰ যিটো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাত এই নেতাসকলৰ হাততে দ্বিতীয়বাৰৰ পাকজৰি আকৌ দিবলৈ ইচ্ছুক। সেইকাৰণে আমি পূৰ্ণ উদ্যমেৰে কাম কৰি আছোঁ।